Shalom, selamat pagi Bapak Enang nalongan ibagas Tuhan Yesus Kristus. Pai maijalohi tari kapan siganu pari batta bani panurang sogoton, pasada hita hurta martonggo hita. Terima kasih puji-pujian mai sombah konur nami bamu Tuhan, bani bagal ni pasu-pasumu, rosi haluahon, kumbani pardosaun nami, membentalupkan nami tong-tong, mandaihon, inamatin ni pasu-pasumu. Mariti hatamu bani panurang sogoton, torang iham ura pepikiran nami, asi ibagas kuk malas nyurhan nami, makurcaan hurja nami, terlebih pasangapkon goranmu, saganjang nyerong, bagas Kristus Yesus Tuhan nami, jalam rapakon tongko nami. Amin. Bapenang nalongan ibagas Tuhan Yesus Kristus, ijape na siya marian bani panurang sogot nyarion, naboy sisihan nami marhitihon ni channel YouTube on, Rigapan Sigano Paribata, Senin, tanggal 10 Oktober tahun 2020, tersurat bani buku Sada Musa, bindu 14 ayat 10 sia dasku bani ayat 20, nama katahon sonon. Ipasu-pasu si Abram ninima, ipasu-pasu ne batasi gijangan in, sitop palangit apa tano on si Abram. Anjaha, napuji ma nai batasi gijangan in, na mangondoskon musuhmu hutanganmu. Jadi ibere si Abram ma bani saparsapuluh umbani hagano. Na perlu bisa hali Bapak Enang nalongan ibagas Tuhan Yesus Kristus. Marhitehon ni nadop italuhon Abram lape Abraham tene. Jadi manion takas wata. Nadop italuhon Abram kedor laomer raja madop mataluhon kota Sodom pakon Gomora ija silot tading mambahen pajupah matene Abram pakon Melkisedek raja Salem jana sekaligus gabe malim bani panorang ijia. Na ija takas bata anggo raja sasitong ni marasal humbani ginopar ni Juda, anggo malim marasal humbani ginopar ni halak Lewi, tapi anggo raja Salem ia do raja jana ia mahomani malim bani panurang ijia. Ibagas parmonang ni Abraham mataluhon raja kedol laumer, ipasu-pasu do Abram nini sononok kanayay. Ipasu-pasu ne batasi gijangan in, sito palangit apa tano onma si Abram. Suku-suku ni Aima. Ahado pasu-pasu nadop icalo Abram sa sitong ni. Aima nadumma mangondoskon musuh ni ubagas tangan ni. Jadi hamonangan ni Abram mataluhon raja kedor laomer. Aima pasu-pasu nini bata. Suku-suku ni. Sonaha respon ni Abram. Abram mangamenhon ay. Bahasa hamonangan ni ay. Sedohala ni haguguhon ni. Sedohala ni bue ni hasoman ni. Na mangimbang raja kedor laomer. Tapi halani ni batado tongon. Nadop patundukon imbang ni musuh ni ubagas tangan ni mambahin boy iya marhamunangan. Jana buah atap ni hataridakan ni hapor sayon ni ay bahasa nebatado na dop pamonangkon iya. Dop ko si ijalo paso-paso kumbani Melkisedek. Yondoskon Abram ma saparsapuluh kumbani haganub kubani Melkisedek. Artinya ay Bapak Enang nelongan ibagas Tuhan Yesus Kristus. Takas do bani Abram bahasa Melkisedek ay malim ni naibata. Alani ay igalangkon Abram do saparsapuluh kumbani haganub nadong bani kubani si ondos konon ni kubani raja kedor laomer.
Na tu bapenang nelongan ibagas Tuhan ta Yesus Kristus. So na do humani agi ibagas parguluhan ta si gano pari. Masih hita marbagal nyuhur ugareja, masih hita memberi persembahan bulanan, masih hita memberi perpuluhan merlajar kita. Bani aha naduk ipatakas hata ni nebata hubata bani panorang sogoton. Bahasa haganupan ay alani tengir ni uhurta. Bahasa nebatado tongon nagabe bonani haguluhanta. Jadi bani halak namambahin nebata bonani haguluhan ni lang biburat. Membere galangan, membere bagal nyuhur, membere perpuluhan. Jadi rasi patatene isobut sonai ibagas hata ni bata songon na mga layhungadol lang bapa inang. Tapi maningon takas do bata. Maritehon ni aha na doma ipausi Abram hubata. Maritehon ni hata ni bata sogoton. Dingat kita ma. Barang ahape na iberi hita hubagas harajaon ni nebata. Barang ahape ne ondoskon hita hugarijata. Sa sitong ni bahin hita ma haganupan ay nagabi buah ni hapor sayonta. Bahasa nebatado tongon nagabi bona ni haguluhanta. Nebata na do pamunangkon hita. Nebata na do maperguguy hita. Nebata na dok mangurupi hita, janah nebata na dok paluahkon hita, umbani pardosahonta. Alani ay, salinari, totap ma, nebata, nagabe bona ni haguluhan bata. Ase, manggalang, membere perpuluhan, ay gabi buah ni, malas ni uhur tama ay, dopak nebata na doma makopkop kita na doma menjamin perguluhanta das kubani ari simagirape. Amen martonggo mahita. Ajariham hanami tongtong Tuhan. Asisongon cuak-cuakmu si Abram. Ibagas ganupan perjuangan ni perguluhan nami. Ham do tongon Bapa. Nadop mangiring-iring perguluhan nami. Nadop pamunangkon hanami. Ros sinapatudukon dalan haluahon huban nami. Asiboy tetap marguguh kanami ibagas ham. Alani ay ipondos kanami matongon guluh nami on. Gabi galangan namang guluh ilobe-lobe mu. Terpuji maham Bapa. Ibagas Kristus Yesus Tuhan nami dalam rapakon tonggo nami. Amin. Waras bataganupan, selamat pagi. Anduar matongon malas ni hurta. Songon malas ni urni Abraham. Manggalangkon natalup si galangkonon ni ubani nebata. Sonay mahuman hita. Manggalangkon gulutaon. Gabi galangan namang guluh. Gabi galangan na narusukon ni nebata. Halani nebata dotongon. Nagabi bona ni hagoluhanta. Shalom.